Cemaat, din kardeşlerimiz, ona büyük motor sığış buldu, İskender'e zor etip rahmet. Baktigari Hazret'e şöyle uyuşturgan için zor rahmet. Men ona şu öderge istaptaga bir nise maglumat kina aytırga ruhsat etagid. Ona tarikat yolu İskender aytırdı, bir qasanda ödülmegen Başkırtistanda. Ol mana Batır Şah'tan yazıp kaldırgan bir iki hudi var. Başkırtlarga gelhengti iki harav bir oturganlar. Birinci ninde hava sehengti. Demek ki qayaqtan men mesela ilk havunu semiken men kuversin rayım. Hem butan. İkinci harav ustazın demek hinin kim şeyhan ninde tarikatta. Ana şu yazılgan nemeninde anlarga bula bizim Başkırt halkının oyuşu asılın. Nesek arau başlıkları en birincisi özleri şeyhtir bular. Şunun için halk onlardan hudinden sıkmayışı. Demek bizde tege horizontal vertikal vlasti bulmay, horizontal münasebet bular. Ol mana ak-hakal avliyalar neme ayta şunu ötey halk. Şoğa mana Petr Первыйга yazgan bir hat var graf Apraksin ya da bu halkta bir nesati bulmaydı. Yengip de bulmayın, tip de bulmayın. Onlar da özlerinin avliyalarının hudinden sıkmaydı. Onlardan aytkan hudin Allah Teala'nın emir etip kabul ettiği adağına teknem baradı. Hem bunda bir kutsi hadiste itkat düşürhek bunun mağanaha anlaşılar. Allah Teala der kim benim dostlarım, avliyalarım onlar bütün farz amellerde tuval doğru vakitinde ihlas öteydi. Hem bana yakınayatı günden gün. Hem üstelme nafil amellerde ihlas vakitinde tuval doğru ötep bana günden gün yakınayıp benim dostum avliyam bulup gider. Ben özümden dostum avliyamdan bu dünyada bulurmum karar kude. İşitir kulağı heyler tele bulurmum. Tutur kulu hem basar ayağı hem bütün bulgan duaların bu dünyada ahirette kabul edirmen. Demek aytır tele bulurmen degen huzun ana ihtibar etsek, bütün bulgan bizim avliyalarımızın, şu şeyhlerimizin, işanlarımızın aytkan huzuna halk doğru bulup şunun negizinde oyuşu. Hem şajara degen neme bizim bu şajaralarımız silsile bilen tura gelir. Şu tarikat yolu bizim halkımızın buna Sovetler valası sorunda ödülmegen tebettet buna İskender bizim yaş matur galimiz ol dalillep kağıtlarga bete bolgan nimelerge dalillep amin aytirinim buna Abdurrahman Müftü'nün turmuş yolu turaganda. Zaynullah Yaşanov'dan Rasulov'dan ulu abruylu, ihtiramlı bizim işandarımız bütün dünyaya bildirili bitinde hatta türlü sit dildagi bastırıp çıkargan yazmalarda Resuliye medresesi Müslüman dünyasındaki en yaxşı medreselerden biri etip şu zamandaki en yaxşı medreselerden biri etip yazılgan maglumatlar da var. Abdurrahman Müftü'nün turmuş yoluna qarasak Stalin zamanı olap qaradı. Stalin zamanında Tokay mescidinde 400-500 lagan kişi zikirde oturur. Zikir ettiler. Buna bizge nasip etti, buna bizim Hafiz, buna Aliye, Allah'a şükür, Robert Ağa yoldaş, buna bizim halk artisti, şu kadar ihlas da, ben halk artisti durmay, yugura din işinde İngilizce, buna İbrahim Ağa'ya, biz Abdülkarim Hazret, buna bugün matırtıp Kur'an okuna. Bütün bizge şahit bulurga tura geldi, buna şu otugalgan Zaynullah Yaşan edleri boyunca tegen konferensiyalarda. İskitmeli maglumat. Buna hegilme. Şu kadar hatta ne? İskitmeli buna. Baktığı kadar öde buldu. Buna birinci etip utkarıldı. Men 2007 yılda kongres oldu. Öfele 7 gün boyu halkara konferansiya oldu. Bütün dünyanın gildiler ne? Galimdar, bildeli kişiler gün hayın hatta 7 gün boyu öttü. Murtaza Abalış'tan ukazı menen Baydavletov'tar onda vestigi ne? Elişiptar yugurib birinler oyuşturup. 7 gün boyu. Şundan kongres oldan köstü uçalığa Zaynullah Yaşan'dan tuğan yağına. Şol kitaptan şunda mescid alındı.
Öfele oran verildi Zaynullah Yaşam ismi. Hem şol bir ukaz bilen Frunze oramı Zeki Valide ismin almaşındı. Hem adaktan devam etti Troyski kalağında Zaynullah Yaşam'dan okutkan medrese kalağında. Şunda yerlengen uruna maturlanıp makamı mescidine remont işlenip bütünüyle Başkırtistan tarafından. Hem de Tarla ol 75 yıllık oldu. 7-2 yıllığı 13. yılda öttü. Şulay halkara konferensiya, şulay kongres holda, şulay bütün dünyanın kile galimdar. İskitmeli matır savaşlar. Şundan 19. yılda 7-2 yıllığı öttü. Onunda indi buna birge ihlas katnaşıp, tırışlıklar göretip, uyuşturuğa da nasip etti. Buna institutlar bilen birge, galimdar bilen birge. Şuluk kongres holda, şundan Uçalı'la, Troyski'de hem buna oşu kimelde eliyle bulgan uyuşturulan işlerde şunday maglumatlar bildi. Abdurrahman Müftü Stalin zamanında bulgan vakıgalarda ülken apaydarı ular indi üzerinin Alataylardan, Kartataylarının üzerinin islep şunday şahitlik kıldılar. Buna Abdullah Saidi, Anvar Saidi Alataylardan yiyen serderi Mahzuneyney diyorlar apaylar Mahzuneyney bilaydı. Olata aytadır, Anvar olata aytadır ganite. Allah Teala'na bile bizim halkımızın büyük vatan hoşuna kiritken ölüşündü. Aylar boyu, yıllar boyu Tokay Mescidinde zikirde oturdu. Abdurrahman Müftü'nün müritleri, buna bütünüyle onların müritleri. Şunda zikirde oturduk. Bilari Tray'ın Şıgay avlunda bulduk. Onda Abdurrahman Ağay, Abdurrahman Müftü'nün adaşı bulayındı. Onun Zanyulaşan'ın tokumundan Şamseddin Hazret şulay Abdurrahman Müftü'nün müriti bulup nisik şunda zikirler ötkürülgen şahitlik kılar. Muhammed Ağay Tolabayev bildiğini bizim Turaysabıd şulay itikat işire nisik belki gene vakitte arbaga oturup nisik yürüp şulay avullar bulap yürüy turganlar teyip zikir etip. Hem bir Aryel rayından bir ülken inay şunda şulay itikat işirip nisik kilip onları karşı alıp şulay da matur meclisler ötkürüp, zikirler etip, şöyle beyrat verip, icazeleri bulgan, Abdurrahman Müftü'den icaze alıp, şöyle yürüyen şeyhler. Bu Büyük Vatan Hoğuşu vakıtı bitinde Stalin zamanı, şunda buna İskender dürüstler eğer de yanlışam, Rizaydin Fahreddin müftü bula. Bugünkü Sıdum, Udek müftiyettin, Rizaydin 12 mahalle durup kala. Sıdımda yavarga eteplerler. Plenum yiyip, neşe bil, sıdımda bütürelim bitip. Şunda Abdurrahman Müftü sıra şahay. Kadirti yapakti 5 yıldan nemeşler bitti, yanına nasıl bildi. Avurga tura gülertip, şöyle etip, ödünün kanamatını göreten. Büyük Vatan Hoğuşu'nun nesek bütüren, nesek buluran, bile turup bitin de adaktan neşe bitti. Şunda, şu 12 Yavılam tep turgan mahallelerden Sıdım'dan halin özünün koluna alıp devam etti Abdurrahman Müftü. Hem ol aylana 12'nin 917 mahalle. Dürüst mü? 917 mahalle öyle para Stalin zamanında. 17 skalat, zal, türlü zernovoy nemalarga aylanıp ötken zdanyalar mescitte basılı yani. İki mescid yanından halına Miyas'ta Silabi ülkende hem İşinbay ülkende. 19 mescid azılıp 917 mahalle. Hacga yanından rüksat ettiler yürürge. Hem Stalin tarafından samalet verilip Abdurrahman Müftü şu hacdan delegasyonun yetakçisi bulup onu Hilvatullah'ın esine girerge rüksat verirler. O Karol'ün rüksatı bilen gene. Hem de Peygamber Muhammed özü yerlengen yerde aşıttaki kaplangan nemeke şunun esine girdiler. Şunda Abdurrahman Müftü'ye görünüş gelir, Peygamber Muhammed gelir. Abdurrahman Müftü ayta, ya Resulullah demin 30 milyon Müslümanlara müftü bulup duram deyip, beden için şefaat kılsa Resulullah deyip. Kılırmın deyip, Peygamber Muhammed aytıp, ana şunday görünüş gelir Abdurrahman Müftü'ye. Yanından pечатный izdanyalar rüksat ediyorlar. Müslüman kalendarları sığarılı başlayı. Abdurrahman Müftü местный власть menen artık ne etmek, toranan tora
Мәскәү йөрү. Һәм үзенә җаваплылык алып, мәхәллә асырга рөхсәт биреп, мисал салып, шайтып, ни теге хәдәре күплек, теге мөмкинлек бар, шайтып тарата ислам динен. Курбан, ураза гаетләр вакытында 10 мең, 15 мең халык йыела. Менә без әле бүген утырабыз, бөтенеме рөхсәт, 40 көн төн Коръән укы, бер кем бер файда әйтмәй утырабыз, менә ничә яшәйбез. Анда уйлап карагыз. Искене 10-15 шунда Шайхзада Бабичтың безнең билдәле шагыйрыбызның язган поэма бар, ишан үлгәс дигән поэма бар. Ана шунда да ул ана шул күренешләрдә яза. Һәм яза бул шу бер нәйдә? Зайнулла ишанды ерләгәс, шунда йортта йыелышалар, абруйлы теге ихтирамлы шәйхтар, галимдар һәм Габдрахман мөфтигә өндәшәләр инде. Менә Габдрахман мөфти, без һине күрәбез, атайыңның югары вазифаңды, дәрәҗәһен дәвам итеп, уның эшен дәвам итәргә шу юлды Накшбанди тарикатының шәйхе булып дәвам итәргә дип шулай итеп өндәшәләр. Шуны турында Шайхзада Бабич яза үзенең поэмаһында. Габдрахман мөфти ничектер уңайсызланган һәм әйтеп, юк, без бүтән бердән дә күрмәбез, тик һине генә күрәбез шу юлда дип, шулай итеп, менә Зайнулла ишанның юлын Накшбанди тарикатының кайберләр әйтер теге тау Дагыстан яктарына киткән дип, яна һәлә бергә китмәгән. Бында хугышка тиклем дә, хугыш вакытында да, хугыштан һуң да, менә безнең әле әлхәмдүлилләh исән менә апайдарыбыз, улар үзләренең теге картаталарының әйткән сүзләрен итләп әйтәләр. Менә шулай улар иҗаза алып, авыллар буйлап зикрләр әйтеп йөргәннәр. 70-нче, 2-нче, 90-нчы елларда ла, Аллаһка шөкер, тарикат юлы бездә бар. 2000-нче елларда ла, Аллаһка шөкер, менә һәм ошо теге тарихты дәвам итеп, менә тарикаттар Бахтигари хәзрәт һөйләп үтте бит инде. 40 тарикат ул Пәйгамбәр Мөхәммәд сәлләмнең сахабалары Гали радиллаһу анһунан Хасан менән Хусейн радиллаһу яннарыннан китә 40 тарикат. Бердән бер тарикат китә Абу Бакыр Сиддик радиллаһу анһунан. Һәм Пәйгамбәр Мөхәммәд сәлләм үзенең бөтә булган сирен, теге серле гыйлем йөрәктән йөрәккә теге бирелгән мәгълүматты калдыра Абу Бакыр Сиддик радиллаһу анһу. Халифа булып торып кала ул. Һәм шуннан китә бердән бер тарикат. Алтын силсәлә бара ана шул. Һәм ошо Зайнулла ишан Гарифулла Кейковтар вакытында шул шәйхтар күп куәтле бит инде. Меңзәлә башкорты Амина инәй була инде безгә, безнең яраткан инәйбез. Бакый авылыннан тумышы менән ул вакытта бәләкәй генә сабый бала әле. Уларның гаиләһендә 5 бала. Уларның шәйхе әйтә: "Менә килер шундай авыр заманалар, динде тыйырдар, интернет тә шул вакытта касыгыз. Илдән динде хаклагыз" дип, шәйхе уларга теге аманат калдыра инде. Атаһы тыңлап, үзен бөтә булган дөньяларын калдырып, барыгыз Шәмгә, Дамаскка барыгыз дип. Авыр юлларды үтеп, бөтә нәмәләрен югалтып, Төркияләргә барып итеп, шунда берничә ел яшәп, әдрәктәге көч сөеп, юлын дәвам итеп, барып итәләр шул Дамаскка. Шунда бөтәбез дә эшләнек дип, без менә әлхәмдүлилләh күбебез булдык. Мавлана Султан Шейх Мөхәммәд Назим Алатайдың теге яшәгән урында, Кипрда, дәргәләрдә булырга насыйп итте. Шунда Амина инәйнең бер туган агаһы исән сакта уның теге истәлектәрен дә ишетергә туры килде. Бөтәбез дә эшләнек ди. Укытырга бөтәһендә мөмкинлек булмады ди. Бер Аминаны генә Абдулла Файз аль-Дагыстаниның мәдрәсәһендә укытырга, шунда укытырга кирәк дип инде. Сабый бала шунда белем алып, Мавлана Султан Шейх Абдулла Файз аль-Дагыстани ул менә Абу Бакыр Сиддик радиллаһу анһу башланган тарикаттың 39-нчы устазы, 39-нчы шейхы. Шунда укып белем алып, безнең башкорт инәйбез ул вакытта апайбыз инде, Амина инәй таныша Мавлана Султан Шейх Мөхәммәд Назим Алатай менән. Танышаларда уларга никах укыта Шейх Абдулла Файз аль-Дагыстани. Ул Шейх Мөхәммәд Назим Алатай ошо алтын силсәләнең 40-нчы устазы, шейхы. Уларның таба уллары яртылаш башкорт, яртылаш төрек, курд битендә Мавлана Султан Шейх Мөхәммәд. Ул безгә килә Башкортстанга күп
yerderde bir 4000 tirahi kilometr o'tib 13-nче, 14-нче, 15-нче елларда 4-5 тапкыр килә безгә. Халык менән сораша, монда килеп китә, ис китмәле менә. Шу кадәр халык ихлас бит. 10-15 меңәрләгән кеше йыела. Мәҗәвир хәзрәттә, монда Нарыстауда ис китмәле шу кадәр ни. Ана шул Mevlana Şeyh Mehmet ул 41-нче остаз. Ошо Накшбандия тарикатының алтын сесенең 41-нче остазы. Без нәмә хәзер күрәбез? Зайнул Айшанның бер һүзен генә һезгә теге әйтеп үтәм. Язып калдырган нәмәһен. Ул халкыбызның түземлеге динебез күк сикһез. Аллаһ Таала безне газаптарыбыз өчен бүлекләйсә. Килер заманалар дин бөткән күк тойлар. Хатта эделе калмаган шикелле. Адактан яңгынан кайтыр. Көчле итеп, куәтле итеп кайтар ди. Мин улар заманаларда күрә алмам, әмма һин илаһи хакыйкать вакытының шаһиты буласаң дип язып калдыра. Менә ошо авыр заманалар итә, дин тыела, әйбет. Нидер авырлыктар менән килә. Яңгынан кайтыр дигән һүзе, менә остазларның, шәйхләрнең һүзләрен тыңлап, касыгы динде хаклаган дип. Нисек бәләкәй бала, бәләкәй генә нисек динде хаклаган инде. Нисек килеп сыга? Бер нисә буат үтеп, ул барып, шунда кияүгә сыгып, яртылаш башка балалары ошо тарикаттың 41-нче буыны булып, яңынан кайтып, динде безгә тарикатты яңарта. Ошо булган монда Зайнул Айшандан һуң калган Габдрахман мөфтий, Мәҗәвир хәзрәтләр, Бадретдин Али-Газа авылыннан ишандар. Ана шул алып барган юлда Шамсетдин хәзрәтләр ана шул теге Накшбандия тарикатының юлын алып барган шәйхләрнең ошо юлы хәзер яңы һулыш алып, ошо алтын силсәлә менән килеп тоташа. Мевлана Шейх Мехмет Султан Аулия килеп, бәйгать биреп, күп халык бәйгать ала. Менә без дә бәйгать алган кешеләр бу. Ошо алтын силсәләнән бәйгать алып, безнең ошо Башкортстандагы Накшбанди тарикаты алтын силсәлә Накшбанди тарикатына килеп тоташалар. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләh һәр бер районнарыбызда Аллага шөкер дигәндә, кеше ямаһын ошо Накшбанди тарикатын зикр әйтәләр. Biz әлегенә менә йөреп кайттык, әвәлдә ис китмәле, хатта халык йылды, бөтен төрле авыллардан килеп бергә зикр әйттек. Онлайн алып барабыз. Менә пандемия дип торманык, Аллага шөкер, ошо зикрдар Инстаграмда, аккаунтта онлайн адна һәйн кешеләр, йөрләгән кеше зикр әйтәләр. Аллага шөкер. Мөритләре, менә ошо Накшбандиның мөритләре әле бүген әлхәмдүлилләh көндән-көн куәтләнеп килә. Менә ошо эште башкарган менә 2008 елдан алып конференцияларда үткәрде безнең абруйлы, ихтирамлы безнең агайбыз, Акакал агайбыз, Салават агай, Салават Амирхан улы Килдин. Шу кадәр эш башкарды. Evet, моны мен просто сагыштырып әйтәм. Салават Юлаев туды 1752 елда 16 июнь. Салават агай Килдин туды 1952 елда 16 июнь. 200 ел айырмаһы, но эшләгән эшләре бүген искетмә. Менә бүтә булган ошо тарикатты бүгенге көндә яңа һулыш алуы, ул уның тырышлыктары менән һәм уның янында булган ихлас, менә ошо агайдар, апайдар үсәр йөдләгән төрле статья, нимәкә журналлар, китаптар сыкты. Унарлаган, меңәрләгән дана китаптар сыкты. Бүтә Башкортстандың тарихи Башкортстан җирләрендә йөрелгән әүлияләрнең зияраттары матурланып, забордары яңартылып, таштары куелып, вистеге матурланып, урындары, мәкамдары яңарды. Нисәмә мәсҗиттәр һалынды. Шул итаптан моны Зайнул Айшанның мәсҗите учалылар бит. Урам бирелүе. 175 еллык, 125 еллыктары халыкара конференция итеп үткәрелүе бөтәһелә шул уның тырышлыктары менән. Менә безнең ихтирамлы Роберт агаебыз, менә Хафиз безнең мусулман кардәшебез, уларга насип итте Аллаһ Таала бер нәмә күрергә. Мевлана Султан Шейх Мөхәммәд Назим Алатай ошо Накшбанди тарикатының алтын силсәләһенең 40-нчы остазы, бакыйлыкка күскәс Аллаһтан рәхмәтенә улар бардылар, уны одатырга. Кипр утравында бүтә дөнья мусулмандары искитмә, без унда булганыбыз бар, бүтә төркем егетләре менән, унда Америка, Европа, Филиппины, унда Канада, унда Африка, унда Чили, Перу, Боливия, унда Кытай, унда төрле искитмәле, кайдан гына халык юк, Индияла унда. Бүтә дөнья. Ошо ясту намазынан һуң баскан килеш, кайда укының шунда ятып йокламаһаң урын юк. Дәргә эсендәләр
тышында ла, урамында ла, хатта теге асфальт яткан нәмәләрендә ла. Мәүлана Шейх Назимда моны шулай тора дәргә, башы менән ерләннеләр дәргәгә шулай. Һәм эстә дәргәнең эсендә башы яткан урынна башка баш терәп, улы Мәүлана Шейх Мехмед сыгып, burada Шейх Усман йоклай үзенең мәмләкәте менән дип. Салават агайыбызга Шейх Усман дип Мәүлана Шейх Назим исем бирде. Усман Шейх. Башка баш терәтеп 7 көн буе хаклап ятты безнең Салават агайыбыз Мәүлана Шейх Назимдың ерләгәс. Ойлап карады, бүтән дөнья мусулманнары шунда. Ниндәй генә абруйлы гына зур әүлияләр, шейхтар. Аны шулай итеп уларга насыйп. Һәм эргәле дәргәнең эргәһендә агас үсеп утыра. Финик агасы. Финик агасының берничә ботактары бар. Ошо ботактарында үскән финиктарда ул әйтеп калдырды. Береһе минең мәхмәтемә Шейх Мәүлана Султан Шейх Мехмед. Береһе минең баһама Шейх Баһауддин кесе улы. Береһе Рукыяга Хаҗи Рукыя кызы. Береһе Усманга Ул ниндәй Усман дип аптырайдар тегендәге кеше. Бул Усман, юк, Аль-Башкурди дип безнең Салават агайыбызга ошондай целый бер финик агасының ботагын Мәүлана Шейх Назим калдырды. Һәм без килгән һайын күрдек, үз күзем менән күреп, ошолай итеп утыра, ул 90 яшьлек олатай, теге Салават агайда халалаш әйтеп, "Бенең улым килде, бенең Усманым, бенең шейхим килде, бенең улым. Сен бенең улы улым ти. Сен бул бенең мәхмәтем менән бул. Сен тугрысың ти. Ben seni seviyorum tip, ben seni yaratan tip, şöyle tip. İndi yaratıp şöyle. Biz de şu kadar yarattı. Biz Kuray oynayıp, Peygamber Aleyhisselam sünnetini ötep, gün hayın sıktı. Kalaskala sigaralarda ol прогулка yarayı, sünnet ötep. Bütün dünya yıla, oramda hatta kilke ama şöyle vereyim. Sigaralarda köpmeler vakit ne? Karavala şöyle tip. Biz şunda salavatlar aytıp, menajat aytıp, Kuray oynayıp, düngürler, dumbaralar menen. Olata hikirip turalı, boy tutun tağıtlar. Endi tege, kada Hacaruga otur tep. Döymem, oşla tep. Tege, Kurayga hem salavatlarga şolay tep özünün münasebetini görüldü. Hayır aytamın, Kuray haram falan nima tep. Dünyanın sultan avliyahı, altın silsenenin 40-cı ustazı, Peygamber Aleyhisselam'dan kelgen Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh oşa aytып kelgen silsenin 40-cı bu. Mana aytып Quraytınlana. Bütün dünyaya Quraytı münasebettir. Qurayda nima haqlana? Hani oşa Salavatullayev'tin şiirini tınlap qarahaq, şu anlaşılır. Hüzün büthe tilimde yerim bitmene uralım di. Ey uralım, kukka aşkan tübehen nurga asma. Gününde hayray handuğaz, tününde hayray handuğaz. Demek Allah'tan bütühüne qaranda kövrek mahtay handuğaz di. Qurayda haqlana oşo yerde, oşo urmanlarda, tağlarda, yılgalarda, kullarda, oşo Başkırstan ilin Allah Teala bizge bulayken yerde danlav hem maqtav. Allah Teala rahmet aytu. Hüzün büthe tilimde, көңілінде haymagan şatlığın, hüzün büthe tilimde de yerim bitmeni uralım tip, Salavatullayев, yerin nirlay, Qurayın oynay. Maqtav hem danlav Allah Teala ne var? Zikir tip atılay. Şu Qurayda oynarısın, Rus'a etmişler, face control, dress code gerek. Çünkü onda Allah Teala maqtav hem danlav yatar. Ana şolay tip, Mevlana Olatay, Şeyh Nazim Olatay Qurayga münasebet öğretti. Biz bizga şunu ko'rgan nasip etdi. Hem Mevlana Şeyh Nazim'den, mana men o'z ko'zim bilan ko'rgan qog'oz. Mana ul yozma ravishda ular ijoza beradilar. Shayxlar, ulu shayxlar o'sha tariqatning, silsilaning eng yuqori shayxlari ijoza beradilar. Zaynulloh shunda bergan bir necha kishiga, ko'p kishiga ijoza bergan. Ammo yuqori vazifani boshqaruvchi Mevlana Şeyh Sultanulloh Şeyh Mehmed demak bor yuqori vazifani davom etuvchi. Hem ruxsat tariqat yo'lin olib borga. Shunda yozgan Mevlana Şeyh Nazim o'z qo'li bilan mening ustozim Şeyh Abdulla Fayz al-Dag'istani topshirgan kuvuk men de topshiram. Osman Şeyh'ime Başkırtistan'da tariqat yo'lin olib borga bay'at berib zikr aytib, o'sha yo'lda olib borga degan ijozalar bor. Bizning Amirxon o'g'li Salovat Gildin Şeyh Osmanovi'dan. Hem uning ishlagan ishilar baga ko'p dalil. Ona shu biz sig'arilgan kitoblar, har bir konferensiyalar,
Нисәмә йөзәрләгән телевизион, радио тапшырулар бөтәһе лә уның ихлас тырышлыгы менән. Без бүген моны Ясин сүрәһен укып, дугалар кылдык иншалла. Әле больницадыр, операция чыкты. Шуга ни Ходай Тәгалә шифа биреп, куәт биреп, тагы ла ошо юлда куәтләргә итеп, дәвам итеп, без дә ихлас итеп, ошо юлда булып, моны бит моны йөрәләр бүген тарихын. Тарихатта булгандар, атай-бабайлар. Гарифулла Кииков, Гали Сукруй, вис дәлилләр менән. Һәрбер районнарыбызда шундай тарихат әүлияләре, остазлары, шейхтары булган. Кайда караман, моны Мөҗәвир хәзрәт, Шамигул хәлфә, Габдулла Сайди, Әнвәр Сайди, Гыйләҗетдин шан, Сафиулла шан, Ягъфар шан, Әбиәл шан, Мурадым шан, Толымгыжа шан, моны Гатаулла шан, улар искитмәле, ана күтәрелек түгел. Шуңа Башкортстан әүлияләре дигән. Шул Мәүлана Шейх Султан Али Мехмәт шейхыбыз безнең килгәндә Мөҗәвир хәзрәттең мәсҗидендә, Баймак районында, әллә бер 10-15 мең кеше тора. Шунда бер һүз әйтте. Һезнең халкыгыз арасында әүлияләр ифрат күп булган ди. Искитмәле ди, шу кадәр күп булган ди. Әмма Рәсәй тәгәрәгән вакытта килдеге авыр заманалар килгәс, Аллаһ Тәгалә бөтә булган әүлияләрен үзенә кире алды ди. Рухтарын да алып китте, һөяктәре генә ятып калды ди. Ул уларга күрһәтмәгән ошо авырдан. Өчәүһен генә калдырды ди, ошо ердә телне, динде хакларга ди, ошо авыр заманалар вакытында. Бүген ди бөтә әүлияләргә әйләнеп кайтты ди илегезгә. Рухтары кайтты ди. Улар менән бергә мәгънәви көч, мәгънәви куәт кайтты илегезгә ди. Тик кайсы бердәре үзләре лә белмәй, үзләрен әүлия икән ди. Аллаһ Тәгалә күренергә рөхсәт итмәй, хаклай. Бик һирәктәр генә күренә ди. Шуңа ди, һез безнең өчен дуга укыгыз. Без дә һезнең өчен дуга укырбыз. Аллаһ Тәгалә генә белә кемнең дугасы кабул булыр икән ди. Шулай итеп һүз әйтә. Ошо алтын силсәләнең 41-нче остазы Шейх Мәүлана Султан Шейх Мехмәт әйтә, һез безнең өчен дуга укыгыз ди, һорай. Без дә һезнең өчен укырбыз. Аллаһ Тәгалә генә белә кемнең дугасы кабул итеп. Шуга әдәгә җәмәгать ихлас итеп дуга укыйк. Безнең халкыбызда әйтем бар иде. Үзеңдән башканы әүлия итеп күр дип. Аны ниндәй акыл. Аллаһ Тәгалә белә кемнең дугасы кабул. Без бергәләп зикрдә булып, менә Бахтигари хәзрәт менә бер кылыс бит ул. Бөрүдө шу кадәр эштемәбез. Менә радио котарабызның. Үзе яшь кылыс. Искитмәле шуларның ташлыктары менән халыкка тарих кайта. Тарих менән бергә рух кайта. Тарихи хәтер менән рухи хәтер яңара. Менә Тоймазлы Альберт Исмаил бар. Менә ошо 3 кешене генә алган Бахтигари хәзрәт, Радик Бахтиев, Альберт Исмаил өчәүләшеп бит. Дәүләт кимәлендәге башкара алмаган эште башкарып бирәләр өчәүләп. Аллаһ Тәгалә шундай куәт бирһә, шу кадәр бирә. Уны бер кешенең бер ихлас нияте әллә нәмәләр эшләр. Без бүтән дөньяны тегенде, баран ярык сөрен. Аллаһка шөкер. Ана шул Аллаһ Тәгалә әйтә бит менә. Әүлияләрем кем дип. Менә уларның дугалары, фатихалары менән ошо эшләр эшләнә. Әгәр дә безнең йөрәктәребез улар менән бәйләнештә булган хәлдә бер нәмә каршы тора алмый. Тагы бер нәмәне генә һөйләйм дә, ул тегене безнең личный тәҗрибә Аргамак төркеменең Башкортстанның 100 еллыгын үткәрдек байрам иттек 19 елда. 1919 ел. Яшь 1917 ел инде ул теге. Төп сынып караһаң. Безнең халык битендә Заки Валиди олатай көрәштәшләре менән йыелышып 20 яшендә армия төзеп, мөфтият эшләп, курултай төзеп, печатный газета Башкортстан нәмәләр эшләп, филармониялар, театрлар эшләп, үз оештырып, баралар Колчакка. Менә без дәүләт республика безгә автономия биреп, Колчак кабул итмәсә, баралар теге кылларга Ленинга баралар. Тегенә кабул итеп, конечно, обещайткан кире алып, ну шул ук вакытта теге кабул итеп, булар теге актарда куып китәр. Актар кабулта кылларда куып. Шулай әйтәләр, без мы не белый, мы не красный, мы башкиры. Тарих икеләтә булырга мөмкин. Ине. Шул вакытта шулай насыйп итте. Шул теге запрос булган 1919 елда игълан ителде и Башкортстанның 100 еллыгы. Шул вакытка туры килде халык ара конкурс. Сауд Арабстанында Эр-Рияд каласыннан, столицаһынан 100 километр Вселенная кочевников дип аталган конкурс. 100 ил катнашучысы, $100,000 призовой фонд. Теге музыка, кино, танцы һәм бүтән. Музыкага $10,000 гран-при 100 ил катнашучысы. Без шул конкурска барабыз.
Bizning barib aylanib qaytibimiz to'g'ri kelib Башқұртстанның 100 yıllık bayramına, konsertine Gakaza Башқұртстан, Ради Фарид, Швейц büte болған головалар. Nedir? Bizim reis samolyot olsa İstanbul aşağı. Üfü İstanbul, İstanbul Riyad. Tura reis yok. İstanbul'da bizim bukvalno bir 3-4 saat boş vakit var. Biz bargan hayın Zaki Validi olatara barıp ziyaret kılabız, dua okuyabız. Bu yolu көңілім тыныс түгіл. 3-4 saat ол аэропорт бір жақта ziyaret Vaşı İstanbul'un eline tegi arayağında 4-5 пересадка gerek. İstanbul o tegi Moskov'dan durrak bir kala etinde. Bargı gile. Ama 3-4 saat vakit 100 yıl arasında konkurs katnaşı sorar etinde. İkelenip şulay tep çıkıp gittik. İstanbul'a gelip tuşak bir zaman varaham buna aşı turistler aşı orayların buna yok. Ben koyarken teginde izleyeyim, manda izleyeyim. Amanda tegi koraylar beden ne? 6 штук. Do, si, si bemol, la bemol, sol. Her bir yerde türlü analiz kullanılır. Yok indi kuraylar. Hadi koyduk. Biz yigitlerdi mi dem kuraylardı görmedi. Yok görmedi. Unutup gitken. Şu an bizim WhatsApp tegi var ötünde. Rahmet de olur. Başkiri Azerbaycan degen chat. Şunday adam, ey Başkırtlar kim İstanbul'da kuraylarınız var mı? Küleler bir tane. Etem biz konkurska gitip var. Kuraylardan tıkan dedi. Yığılıp yatıp küleler. Bir ağay ya da Azat degen ağay. Холодильниктер менен шөгыльләнә 95 yıldan beri İstanbul'da yaşay. Min de vardı, min Karaca Ahmet Ziyaratı ergahında yaşayım. Zaki Validi yerlengen ziyaret ergahında. Benim tege samleniyalarım сразу. Min ostum Aeroexpress'ka oturıp, tege beni сразу karşı aldı, пересадкалар hadi nemeler hadi maşından oturtup, top dura gittik ziyaretka, dua okurga. Metem, ey Allah-u Teala, mına bit Zaki Validi oşunda yata bidin babavız. Ulardan işlegen hareketi, oşu bugünkü Başkırtstan'ın 100 yıllık bayramı ular sebepsebit. Ey Allah Teala, ularga nindey akıl kuvvet bergen, nindey araslanday yürek, kıyılık, batırsılık, birdemlik Allah Teala bizgele bir. Bizim buna oşu Başkırtstan'ın 100 yıllığına biz varabız, 100 il arasında konkursta katnaşırga. Indi bizge yengüse bulup kaytarga nasip et. Oşu Allah Teala'bız hürmetinin, ulardan başkargan işi hürmetinin İndi bizge Allah Teala yengü vertip barıp dua okup şulaytip. Ol mene bir oşunday avtobus qarat üstte. Onda 5 kuray. İstanbul'da olap qaradı. Türkiye'ler bir komplekt kuray, bir gina kuray bulmay. Si kuraya bulmay, ama do kuray qısqarak bir 2 cm qay. Men bilen näşem Coca-Cola banka var. Şunu qırqamda oşa trubочка işlep skoç bilen oşa 2 cm-de üsterimde. Şöyle oynap biz Grand Prix alabız. Başkırtstan'ın 100 yıllığına 7 il arasında biz Grand Prix alıp qayttık. Zaki Validi'nin yazgan hüdü var. Eğer de benim ömrümde Zaynullah İşan Hamak, Gataullah İşan Hamak, bana oşu Garifullah Kiyiktar İşan Hamaktar ustazlar osramı hatay. Men köbühünde bulurun birey bay savdagardık приказчигына көп менің теңдерсем. Как и многие мои ровесники, был приказчиком у торговцев. Ол болмаға мен болмасын емте Заки Валиди. Кім айта? Bütün dünyaya bildiği galim, politik. Respublikanın atağı. Ol Respublika atağı ola, kart atağına oşu kıladılar var. Oşu көріністен gene men özüm kokrak kirip aytalam. Allah taydar bizde yürütüler, kolaktan tartıp uşayıp yürütüler. Men Qoray'da unutup gittim 100 il arasında konkursta katnaşırga. Bu başka ayrılık tugul neme. Qoray'da taptım qayda Zaki Validi'nin yanında. Mana şunday görünüşler, olar көп ol keley başlan. Birinci tapqan ise barganda ol gitmedi. Ol odaqqa gete şuga mana oşo hüzlerde kuvvetlep, İskender bilen yaş Galimovi'nin hüzün kuvvetlep, Baktigaray Hazret'in hüzün kuvvetlep, men özümden turmuşumdagı bolgan görünüşlerden gene bölüştüm. Robert Aga keley başla, вообще bunda ikige de kalıp gittir. Ol görgen nemelerde көрüge, oy, bunda galamat. Mana şulay bizim olataylarыбыз kuvvetli. Olar menen beylenişte bolgan halda bizim bütün nememiz inşallah bolur. Qoral batır etken yan şişmenin var havan yerim halkıma biriktim. Kanda mengelik tamsıhı bilhin şunu her boğun. Bizim kanımızda mengelik tamsıhı. Mengelik tilme şartı var. Birden işte bu. Başlayıp kalılar. Ellen ve tızıldanlar, bızıldanlar bizim halkımız var. Bulasa. Allah'a rahmet. Rahmet. Ya, hayır, şeyde benim Barat Hazretleri ya, bir iki güne söz etti, adı İmbari çekildim, sonradan söz verdiler ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ең беренче безләр шушы бинада, шушы музей бүлмәсендә директорга Алла Тәгалә рәхмәтләребезне белдерәбез. Аннан соң Бәхтиягә хәзрәткә елда дип әйтик инде без аны очрашып, күрешеп торабыз. Юлда очрашуларыбыз бар. Инде кайсы бер елларны үткән елларда хәзрәт кичмәсендә һәр ел очрашып, күрешеп сөһбәттә булабыз. Әйтик, безнең Барда районы өчен безнең районда үрнәк алар мисаллар бик күп. Biz ana şey söyünəbiz. Dürüsündə biz Başkostan yerindən, Tətişli rayonundan söyünüb, ruhlanıb qaytabız. Biz indi Barda rayonunda Qayna başlıqları rayonunda sizdə Erekdə deyib aytadırmı? Erekdən bizim ata-babalar oralaşıb yaşaganlar, qoda-qodagaylar bolğanlar, qız kelinlərin, qız ulların alışqanlar. Bulay bir uylağında bizim indi көп asırlardan, көп yıllardan barda bizim beylənişimiz var. Neyse bizim telimiz de bir, aytayıq, hem de indi dilimiz de bir, hem de milletimiz de bir deb aytayıq indi barımızda. Hem de indi bizim maksatlarımız da aytayıq bir. İnşallah. Indi halkımızda şunday söz var. Ötkəni bilməyən xalqdan kiləşəgə yol deyirlər. Bizning de indi rayonumuzda, bizning Qayna төбәгендә özüm ötken tarixi Qazaxstanu indi köptəndən bara. Nuristən də bugün İskəndər Rəsuloviç özünün sözlərində aytıb etdi. Bizning indi tariximizdə kitaplarda yazıla, İslam dini elektrikdən bolğan deb yazıla. Onun vaxtı күрсәтелмәй. Hem de ol aytıb etken Muhammed Murat Abdülkayım oğlu da Al-Badakhshani, o Türkiye'den, Tacikistan yaklarından kelgen hazret. O Saraş şehirlerinde hem de indi soңгы yıllarda ömrün hazırki Federki avlunda yaşayan, anda hizmet kılgan, hem de onun kabri de bugünküsüne kadar isen. O 1864 yılında vefat bulgan. Hem de indi avul kartlarının hatireleri boyunca onun kabrin eğlendirip alır için 3 yıl hakkı türetip Yokamska zavodda ama şiltler timirden işletip koyganlar. Hem de onun kabri üstünde bugünkü günde kulaş etmezsek, koray ağaçı üstü bıtıra erikten bilgili bitindi. Eğer de şu bilgili bulan hazretler, şeyhler, başkalarının kabirlerine unutulmasın için erikten şunday fakat şu koray ağaçı oturgan bulanlar. Biz de indi bundan bir 10-12 yıllar ilgili onun kabrine kabir taşı koyduk. Bugünkü gün onun kabir taşında yazılgan Al-Badakhshani hazretler tip, Abdülkayyum, Ahmet Hazret, Türkiye'den kelgen hazret tip yazılgan. Hem de indi onun silsilesi de Dürüstten de Mekke yaklarına, Arabistan yaklarına barıp taşa. Әлеге Мөхәммәд Гали Шөкри да аның мөрите булган, әйтеп китергәнчә, ул аның гадәте булган, кычкырып әйтә торган зикр булган, һәм дә инде Гали Шөкригә бу ошамый, ул аңа киткән, әмма сүз дә юк, китапларда языла, ул аны бер вакытта да хурламаган, киресенчә аны яхшы сүз белән генә искә ала торган булган. Безнең якларда яшәгән хәзрәтләр, шейхлар, үз вакытында булганнар, мисал өчен безнең Qayna төбәгенең урлыгы Мөхәммәд Гата хәзрәт Мансуров, ул Зәйнулла Ишан хәзрәтнең мөрите булган. Хәтта аның 17нче елны вафатында Троицкида барып җиназасында катнашкан хәзрәт. Электән шундый гадәт булган, авылларда имам булыр өчен һәрбер хәзрәт ул тарикат юлында булырга тиешле булган. Тарикат юлында булмаса, ул кешене әйтик шундый җаваплы вазифага хөкүмәт тә, аның авылдашлары да сайлап куя торган, сайламый торган булганнар. Һәм дә инде бүгенге көндә без байны әйтеп алдык, сөйләшеп алдык, сакаллы дип сөйләшәбез инде. Сакаллар арасында һәм дә безнең арабызда дип әйтик инде шушы аерма ул бар. Бүгенге көндә шушы бәладән котылыр өчен барыбер дә авылларда шушы юнәлешен саклап, аны үстерсәк кенә әйтик без шушы авыр хәлдән котыла алабыз җәмәгать. Һәм дә инде без соңгы елларда барыбер дә үзебезнең авылыбызда бу тарихны барлыйбыз. Үзебезнең Нурда газетасында алар турында язабыз. Шейхлар турында, бу хәрәкәт турында күптән түгел без урнаштырдык. Тагын да хаҗга 3 мәртәбә җыелып барган Булаты хаҗга истәрә токтасы куйдык, каберенә таш куйдык. Анда тагын да куйдык бер Сүҗән дип әйткән авылда Хәбибулла Ишан хәзрәткә ишаннар булган безнең якта да. Ondan sonra uğraştırdık 37. yılını represiya kurbanı bulgan Beyram Hoca Hazret, Beyram Hoca Ebu Bekir Hazret, Beyram Hoca oğluna uğraştırdık. O
bik güçlü zamanası için galimizat bulgan bizim yaklarda İmam Muhtasi vazifası başkargan. Hem de şu soğuş yıllarında isen sağlık kayıtkan, soğuşta eti hale bulmaganlarına, bulmanları tağında karası edişildi. Bizden eti rayonumuzda tağında işanlar eşi, oşılı. Şol vakitte iki hazretimiz karası edişildi, 1900 yılına tağında yokka çıkarıla. Onların isteligini de Sücen Mescidinde istelik noktaları ulaştırdık. Bu etken vakitte rayonumuzda şu elikten bulgan Sufi İşan Hazretlerinin isteliklerini toplamayışa bizde məğlum derecede iş alıp buralar. Hem de indi bizde bugünkü günde bilgili bulgan şu Kiyikifler nesilinden bulgan Haydar Hacı'dan algan, izled algan Şarifullah Hazret Tilaşık'la Tilaşık var. O da 48. yılında şu hareketke elek bite. Hem de 10 yıldan köbürek türmede oturgan asım, oğluna kaytıp, ama oğul özünün işan ekenligini tanımay, ama onun müritleri bardağına işan etmişler. Şulay da şu vazaplarını görüp aytkandan soň, oğul 1965 yılda uzun yolunda onda ejellenen. Eyse şu Şarifullah Hazret Tilaşık, oğul bizim tübekte bilgili bolgan soňgu işan Hazret. Anın kabiri bilgili, biz gazetede yazıp çykkandan soň, anın tuğanları, yakınları, anın kabirini barlap, isimlerini yazıp, bugünkü günde hürmetlep, onun ismi bizden etip orunu da, jellenen orunu bilgili bilesim kele. Hürmetli cemaat, bugün büyük matır sözler aytıldı. Biz büyük köp, bizim için maglumatlar işittik. Vakti gerek Hazretten. Biz indi İskender Hazret'ten köp yıllardan başlap tanır. O bizim rayonda köp yıllardan başlap indi. Ona kına tügül, her vakit indi bizge kelip, o'sha til, millet turunda o'zining matır sözlerin, vagazlerin söylep, bizlerini tağında nögrat etip ışanırga, başkıtlığımızga yardam ete. Ali köpten türgünden fevral ayında, bizim rayonda Başkurt kurultayı uyuşturgan konferensiya uzdı. Gayneler jığını dep aytабыз indi. Yani gayneler jığını dep aytабыз, konferensiyada zorguna şaralar uzduruldu. Hükümetten buldu jetekçiler, özümüzün raydan bolan jetekçiler rayonumuzda bolgan. Түнгі кабылында bayram uzduruldu, şonday zor jığın oturuzduruldu. Ona milli dini yönelişte bizim rayonumuzda işlerimiz devamlı dep aytasım kele. Endi biz anın inşallah neticesinde, şartlarında, faydasında kileşete көрürüz dep aytasım kele. Çünkü iş kozgaldı, iş bara, hem de endi söz de yok, ol bergine günde işitilen iş tügül. Biz endi özümüzge maksatlar koyabız kileşekке, bizim ümitlerimiz de var. Şoňaýla bugünkü günde rayonumuzda 30 meşit halkymyzga hizmet eten, her bir awulda anyň belgilengen, soýlap goýulgan imamlary bar. Hem de endi hökümet ýolundan da bizning dini harakatybizge ihtibar ýok tugul bar. Hökümet ýagyndan da, rayonumuz ýagyndan da ýardamlaryny berip turup, körsetip turalar. Hem de endi bir ýagynda bizge fakat şu oňaýlyklardan kileşekde faydalanyp, madur etip bizning işlerimizi oýuşturup, kileşip madur etip, birlikte Hazret Şaibet alıp barıga nasip olsun dep etken tilekte kalabız. Hürmetli cemaat, bizning aramızda Başkırstan yazıcılar birliginin agzası Nail Gabduş katnaşa. Ol da endi bugünküsü şu içraşuga bağışlap, tiz gene madur etip şiirlerin tezip algan. Aydan tanabızıp keteyik ana şiirlerin. Hayırlı gün, benim de şopan giygenime gajapsın. Ben Başkurt bulgaç şopan giydim. Birine şeker hazırladım meydanda kile meydan pilişir meydan kuşu yer meydanda nişiktirik dini kilşaklar meydandaki Allah kuşkan gibi buraya turunda olmuş. Şunda buraya yöneller ben bizde